Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam hagnagan iti Dario at taga Benguet. Kastoy man ti kunana. May saklaeng gardinero, Mr. Lonely. Ket nagayatak iti napintas a balasang. Ngem daytoy gayam ti mangipaay kanyak iti sobra aliday iti kaunggak. Bueno papagayam, intay tinggen ti panakaidrama ti pakasalitaan ni pagayam at Dario. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bilibakan ka pare Dario? Nanobyam ni Julia nagpintas. Jerry, Angam ne, palagipan ka. Amangan ngamin no agliday kanto. ha? Anya ti kahit masawan, Jerry? Dario, nagpintas ni Julie. Kat sigurado nga do ti gusto ken kwa na. Amangan no makasarak iti sa bali. Anya? Iso na say sayato ikalay samon. Ha? No di mo pala ikalay sa amangan no maagaw to ti sa bali. Sige pare inakon. Nakita ka lang amin dito parangan nyo. Iso ati magasak. Sige, inakon. Kasla mainsulto ak itimbaga ni Jerry, ha? Napintas laonay ni Jolie para kanyak. Iso anasken kanong ikalay sakon. Tamangan numaagaw ti sabali. Akasla ibagbaga na analaad ak laonay para kini Jolie. Oh, agtoy ti kape. Agkapeta. Agyaman ak, Julie. Oh, ket, kumusta tap apply matrabaho medyo bagyo? Orayak lang ti awag na. Naawat kan? Wen, orayak lang no kaano ak amang rugi. Ngam, agpabagyo ak inton bigat. Taindak kita antay pagabangak. Naskan adalusak pay. No kasta, umadayo kan. Sana bale. Tasi ka lang mati ay ayatak. Agyaman ak, Julie. Madandanagan naklaeng. Umadayo ka maten. San mo't nga dayo una iti bagyo Dua, wano talulaang nga oras ti biyahe. Sige ha, ket kanayon kan tulat ta sa rongkaran. Umayag mangyag itinateng. Wen Mabalin ka din agbayagak basi dito'y abay mo. Ha? Saan na bali? Saan tamot niyag puyat? Kaya't ko laang ti makisarsarita ken ka iti mabayag. O sige, no day tati ko nam. Ken mabalin ka din itulod kanto iti bagyo. Wen day talagayam. Nagsapa ka na nako. Nakadigos ka pa yan. Wananang, taitulod ko ni Jolie iti bagyo. Aya, malakat agkapi ka pa'y nga ruda anak ko. Agar musar ka pa ya. Saanin nanang? Inna ko na di balay da Jolie. Tayo nagsukunan. Makikapiak tulat tayo jayan Malang araw, agan-anad kayo iti panagbiyahe yo. Ala, mangan kayo pa'y Agtugaw kan Dario, tamangan kayo pa'y. Sakbay ti panagbiyahe yo. Agyamanak, Nana Salome. Narigat ti agbiyahe nga awan karga ti tiyan. Iso amangan ta, Dario. Padayawan ta dahit sagana ni Nanang. Saan abalit mas tisidaan niyo. Prito nga itlog, kan prito atarong. Sakat adapay daeng. Sakay to agkapay. Mayat daytang. Nana. Agyaman nagtendraman da kita armusar. Abarok. Tamok mat amasapa ka nga umay. Ala, agar musar kayaw. Nay, si kamot day tamasabat ko, mangkaloy. Mapan ka ijay garden niyo. Wendura. Si Kangay, sa dino ti papanam. Inakmat sa rungkaran adag itimulan ni Dario ijay garden may. Ay, kastaya.
Nasapada nagbiyahe itay. Itulod ka nun ni Daryaw ni Julie. Un nga road. Ala, saan tayo na kumuntra iti ayan-ayat da? Tamakita katawan mo ti parikot kadakwada. Ngamen agin inayat da. Ay, kawan Iso nga ita, awagan kan iti abalayan. Anya? Si kamot, di dapay mo't nagkalaysa. Misumot lati turong na abalayan. Sa bagay, Alangarudan. Tain na kon ije garden may. Wan na balayan. Tainak mo't ijay garden ti anak ko. Aday ta. Kadalostan diti pagabangam, Julie. Wen nga rod. Ngam, saan ka pa yung agsubli ijay lugar tayo ita, ha? Tulungan nakpay agumatang iti dadduma masapsapul ko. O sige, nuday tati ko nam. Adamot t-shirts ko dita. Ikan kan iti pagsukatam. Sige, nuday tati ko nam, Julie. Dua kayo kading agnanad ditoy? Saan tata? Syaklaeng. Kasta kadi. Agasawa kayo kadi. Saan tata? Agayan ayat kami. Sige, awanan ti makunag. Ti importante kanyak. Kaya't na itedyo ti 2 bulan nga advansyo. Tata? Agsigsigurado aklang, tamuyo metten. Ado ti manglukloko itapanawan. Itarayan da ti abang da. Saan nakakasta, tata? Sige, awanan ti makunag. Basta ti kayat ko, saan amadili ti panangitedyo iti abang yo. Ket kasano, Julie? Agsubli ako ni lugar tayo. Agmay-maysakan dito eh. No kasano, mangkita akton iti kadwak nga agabang. Ay, dakkel sa unay ti abang dito eh. Amangan no jak kabailan abayadan. Tumulong akto. Saanen? Kababain mo't kan ka. Anya nga iti pagbainam, ket agayan ayat tamatan. Sige. Adakan ka dayta. Kasano nga rod, Julie? Ina ko na. Kailiw kanto. Oray siyak Kailiw kanto. Julie, I love you. I love you too, Dario. Kat kasano nga yan ako? Nakita mo't laang ti pagabangan ni Julie. O nanang, tinulungag pa yung amin ang nagisimpa ka dagiti gargaret na. Iso nga'y taakla nga nagawid. Alakot, sana bali Tinasken kat natulungam ni Julie. O nanang, sige nanang, tayo nag-agpules. Tayo nakijay garden ko. Ay saanon? Agina nakakit din. Adda ijayan ni tatang mo. Ison tinapan nagsibog kadagiti natang. Nanang, Iso nga agina nakakit din anak ko. Intun bigatan amapan ka ijay garden. ni Jerry to masibig dito yan kung agsibsibog Anya nga Dario. Kano nga itikalay sayo ka ni Julie? Lalay nga ma. Nariga tayo. Amangan lumagaw ti sa bali. Uy, Dario. Hindi ka ko mamasaksaktan. Ang silang ngamin. Anya silang, Jerry. Kaslasan kay ngagbagay. Anya? Sige, inakon pare. Inak matagsibog ije garden kaw. Anyan ti panagsasaw ni Jerry. Makapasair. Sana bale? Jaklatan italtalat. Kat, kumusta ngayon ni Julie, Dario anak? Manumutin abulan ti kaadda na ijay bagyo. 8 abulan na ijay nanang. Kumusta nga iti trabaho na? Nasaya at mahit nanang. Agpabagyo ag inton bigat nanang.
Ta inak ikan iti patatas. Ay, katuan anak ko. Aisles is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. The number you have Yamat. dialed is either Itay pa yung awagak ni Julie. Diyak makontak ti cellphone na. Ha? Di pa text back mat. Anya nga tanti na pasamak kan ko na. Long tiyang biyahe. Sa na ba ni? Maamuwag tumutlaan. Apaman ang makasangputak iti pag-abangan na. Ay, itay pa yung tuk-tuk-tukak. Awan mangilukat. Domingo mat ita. Kat awan trabaho ni Julie. Ni, kan saan mat anak akandado to'y ridaw? Julie? Julie! Ha? Julie? Anya tinapasamakan ka? Nagbayag mo nga ilukat tiri daw. Masakit ka di? Saan ang mabalin asumrak ka dito'y dagos ko, Dario? Ni, apay. Sweetheart, sino ka di tayo kasarsaritan? Lalaki ti kadwam. Sino day ta lalaki? Kaayan ayat ko. Sweetheart, Anya? Wen, iso sorry, Dario. Nga mas ay ayatak ni Raul. Iso tinakariknak itinagpay do mga ayat. Iso sorry. Julie, Pumanaw kan. Katlipatan na kon. saan? Saan apod no daytoy? Saan? Pumanaw kan. Saan? Saan apod no daytoy? Saan? Anya, ipadawat mo kanyak day takagudwat sa ako patatas, baro. Wanan. Kukuha mo kita. Ay apay ngay. Ay alakot, bayadaklatan, baro. Saan na? Tagawid ako ni Jilugar mi. Pasarabok ko madayta iti kayan ayat ko. Diyak ngamin, nadanon iti dagos na. Iso ako kuha mo, nana. Kasta aya. Ala, kat agyaman ak ngarod, barok. Agyaman ak unay. Nanang. Nanang. Ay, sus anak ko. Apay ngay, asim mangpot ka na barbartag. Nay, apay, anya ti pagkaskas ta Dario. Kunak man no inton bigat pay laeng ti sangpot mo. Sukat na ko ni Julie, nanang. Anya? Adto'y tinudels, anak ko. Ag noodles ka, tapno mapudutan tarusok mo. Nanang. Ala, bumangon ka ditan. Takalpasan nga agar musar ka. Inkanto, ijay garden mo. Kan saan kan ama pan agbarbartek Wan, nasakit tinapasamak. Ngaman niya nga rod ngay, anak ko. Aklunem ti angin. Asaan na kan nga ay ayatan ni Julie. Ala, bumangon ka ditan, tag noodles ka pa'y. Taing kan tumatan ijay garden mo. Saan mo abaybay antimulam, anak ko? Apay nga may kaditi pagsibsibugak, Jerry. O may nakadimanin kan tiyawan. Saan? Pari Dario. Sorry ngamin. Kanayon ka kantsawan iti kalabas. Ngam itala nga maami iris ko, makapasayar gayam dagiti magbagak. Sorry talaga, Pari Dario.
Kan makipagladingit aken ka. Gaputain sukat nakakanugaham ni Julie. Pudno day ta, pare. Isumot lagaham agbarbartak ka. Ngam pare, saan mo unay arik naan? Isikamot lati kakasino kasta. Ado di ta ababay. Jerry. Baybayaan mo ni Julie, pare. Uwan, Jerry. Namiris ko ti kanayon mo idi nga ibaga kanyak. Weno ti kansyaw mo kanyak. Ha? Asilang ti relasyon mi kini Julie. Gaputan na pintas unay apara kanyak. Dario. Pudno day ta, pare. Iso nga ita. Nakakita siguro ni tinataer. Iso nga insukat nakmutten. Iso nga awan sa bali nga aramidag. No di ti mga aklon, iti amin. Aging gaita, Mr. Lonely, ket aglidlidayak pailaeng. Gaputa kanayon ko amalaglagip ni Julie, ket kailiw ko pa yan. Jak amo no aging gat kaano da ito'y apanaglidliday ko. Ito'y pagaya mo nagsurat, Dario. Agyaman kami mahet pagam a Dario iti da ito'y apakasaritaam. Makipagladingit kami matken ka iti napasamak iti ayat mo. Ket ipalagip ko ken ka pagayam ko. Ano sumrek ka iti beneg ni ayat, namnamaamon adumteng niliday. Tati sumrek iti ayat, saan lang aragsak titden na. No di peket addalata kasingin na aliday. Iso anas ken ti kinatibker, tapno masaranget tayo dagitoy. Agmove on kan, tapno maiwaksimmetten niliday. Ado tinasayat awagas, tapno makapag-move on ka. Ket dayta kuma ti aramidem, pagayam a Dario. Bueno papagayam kay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam a Dario at taga Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lono. Inyornos kining surat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ani.